اساں سندھن کے سازش کے تحت برباد کयो تو وञे. یہ کوشش ہی ہے ثقافتی دہاڑو چاجی ثقافت آ اور لعنت ہو جائے تہاں جے ثقافت سے. نوجوان نیاಣಿयूं تھا نچايو یا سندھ جی ثقافت آ تو مسلمانن جو نیاಣಿयूं کوایوں نیاણીयूं ٿاين ساگد نچن. ثقافت چئبو آ وڏڙن جي ریت. اسان جا وڏا پنهंجون نیاણીयूं ڌارن سان نچائيندا ها ڇا؟ اسان غیرت وارو مسلمان ڳالهائي باقي غیرت وارا مسلمان جواب ڏين. ابا اسان جا وڏا پنهंجون نیاણીयूं ڌارن سان نچائيندا ها ڇا؟ ڳالهائو ڇا؟ اج ثقافتی دهاڙي جي آڙ ۾ نوجوان نیاڻين کي ڌارن سان گڏ نچايو ٿو وڃي ۽ چون ٿا ته ثقافت جو ڏهاڙو مان تهانجي ثقافت تي لعنت ٿو ڪيان. یا یهودن جي ثقافت آ یا کافرن جي ثقافت آ یا بغیرتی آ یا کلچر نہ ہے. سندھ جي ثقافت غیرت آ. سندھ جي ثقافت غیرت آ. میں کوڑ تو ڳالهايان میں غلط تو ڳالهايان. اے مجھا بھائی ہتھ رب جا قرآن تے ہن اج دین جا دشمن ٹی وی چینلن کے ذریعے اخبارن کے ذریعے دلچسپ لارن کے ذریعے اساں کا غیرت قسم تھا. ہوشیار تھو بیدار تھو دین کے دشمنن کے سازشوں کے ناکام بناؤ. ثقافتی دہاڑے جے آڑ میں نیاणن کے سندھیوں ٹوپیوں پرائے نچرائن تھا. پرانے زمانے میں اساں جو نیاણીوں سندھی ٹوپی پائندیوں جا یا سندھ جی ثقافت آ. ڳالهايو نا سان یا سندھ جی ثقافت آ. ثقافت 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 کارو منہ تھے تہاں جو چھا جی ثقافت آ تہاں وٹ.